uyayisa kithi kodwa uSimon mayesebuyile wafika laphana wamkhona wamphephethe umoya wakhuluma ngaye uJesu le-1 month akafunda baleke noma ukuthi uJesu abaleke lo mntwana ngoba umoya wayesenjani esefikile angithi esemlindile Diani ndothi ayikhuma abantu esifike emabandleni. Ifithi bandla lihlangene so. Uzwile kuba amabandla amaningi la. Angithi bala amabandla amaningi la. Uyafika so uyabheka ukuhlangene. Uthi ngakho uma kukhona ukududuzela ya kwathana. Amen. Uthi uma kukhona induduzo kuKristu. Leyana yakhona kwathi umntwana uzaba induduzo kwaBakwayisrael. Uma kukhona ukududuzeka kothando. Uma kukhona ukuhlanganyela kukamoya kwana analayina ukhona ukuhlanganyela ongasikho kwani kukamoya apho kuhlangana la silale lapha singani sikophene singani sinjani umunye ufuna ukuxokozela umunye uthi angithi uzwe ukuthi no ikhona into ekhona manje ikhona into ekhona la angithi lo walo ndoda sequalify isibandi ukuhlanganyela ibandla mali ngalazideleza ezingu4 letha to ukuhlanganyela base ingahlanganyeli mazinge uthi phakathi kwaleli bandla uma kukhona induduzo kuKristu uma kukhona ukududuzeka kothando yayizo uma kukhona inhlangano kamoya uma kukhona isisa nesikawo ulabazwa ama-conditions asebabeke usevuma ukuthi gcwalisani okuthokoza kwami ngalokho lakho kungifo angithi but ma wenkosi engizama ukuchaza lapha bazalwane ngifuna ukufundela nale ncwadi yodwa kuphela ngihlale phansi size ngiphethe futhi angithi ukuhlanganyela kwethu kuyabe kuyize if lama qualifications noma if lezi athi uma nithi ngale sampintunyana lithi asikwani khona ngeke siyenze umhlangano athi dodana abazalwana babuyanga masingekho 7 ngeke sifanele liwudilize indaba mayimandla lingezinto eziboneka kudala lidilile ulindele indaba eyawudiliza uPaul ufithi bandla lingaqedaka nabe sethi bazalwana uma kukhona induduzo kaKristu 1 uma kukhona ukududuzeka kothando 2 uma kukhona inhlangano kamoya 3 uma kukhona isisa nesikawo lapha uPaul uThefesu bakhona abantu abangasoze bakukawela umhlaba kaNkulunkulu abantu abanandaba ibandla sokungalandaba layo ungani umuntu lalo taka uFesi yathola ukuthi angithi umama uzalo lo mama bathi sashila umntwana yagulisa esibhedlela utaka uFesi yazalo ukuthi angithi antuni ukhona siyazalo ukuthi banjalo bafundisi manje bosiyende sizathanda losebupa isimo bosiyila emhlabeni so ukuhlanganyela kwebandla basana angithi kule mgomo nemibandela yokuthi ibandla ngabe kuyavuma abantu abasifundisa ivangeli vele ngabe kuyavuma ukuthi bathi ukuthi bazalwane lapha kukhozeli kusekeleni angithi kodwa ngithi siyafoster Jean Paul mayesefike ebandleni foster uthi lezi zinto bazingekho lezi ukuthokoza kwakhe ngeke likugcwalise lezi zinto ezingu4 zingekho uma kunganasihawu phakathi uma kunganasisa phakathi uma kunganakuhlangana kamoya phakathi uma ingekho induduzo kuKristu kuthi ukuthi inhlangano yenu yise ngumlindelo inhlangano isabatha uma kungananhlangano kamoya iyize Angisobozile Timothy Angisobozile Hlabene Nakubona kampulani Ujabuye Makedoni Abathi kwa ninothando lunye nibe inhliziyo-nye iqonde into yinye 3 ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe khonapho kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani khonapho 4 right mana
uma singaqala kuba lesiskena la lokho into okubizi akuyakhulumela kodwa thathelani into thing ama qualifications omzalwane liya ukuthi iBhayibheli phela liyabalwa sifunda umraro wawo singesho ukuthi senza nakithi sithatha sike sifake labathi akithi into leni zakukhipha njengemoto leni ekanjiswe ukuya diagnosiswa lapha ukuthi bonakala kathi njengoba isenze nje iproblem inga ukutshele ku computer iproblem ini ithi libethando lo umqondo omuhle umoya munye kubona kunye lingenzi lutho ngombani ngoba nongasala okuthina lokho ngabuye ngoba nongasala basala lingenzi lutho ngali ngombani kodwa akutho omunye nomunye ayenze ngathi omunye ungcono kulayo ngoba nongavuma umuntu ungcono kulayo abanye bazohamba abanye bazohamba kulele kulo thina kwakuthiwa lehlukani maye ngalo wathatha isikhiye wavula umnyango wavuza angithi isiyo phela intshukuntshu ukuthi khona la singabuya lokho umtshela ukuthi ngize woniyenza ngombaba uyaphuma lo muntu akasekho uvumelukisiswa angithi uhlaphume labantu bakhe bona labantu ukuthi bakhethanile kumbe yaba WhatsApp ngokuthi ngizotoma sengingelela ngale opposite bathi ni Bruce uthuba lisevuli anbatsho njalo kuma amen uzokuthi hawu ubani sevuli angithi khona ukuthi sifikela pasathi thina uPaul uthi ndoda kuthi ungenzi lutho ngombango nebani angithi kuthiwe wena yenza engathi futhi lapha ukhulume kahle uthe yenza ngathi omunye ungcono kulawo you even failing to pretend ukuthi yenza kanti umuntu ungcono uthi ngeke angithi usuka lapho sithatha labantu bakho siphuma yakona disqualified uma sesiyahale ukuthi imoto okufanele ama conditions endoda engasolekile ungazi ukhamba usithi mina ngizofazwe ingwane angithi kodwa singabuyela kwaMphana bese sibuza ukuthi wenzo fazi yena lo amthathayo sibona ukuthi umuzwa nalwa uyakudisqualify ukuthi wenzo uyasolekile. You understand? Ngoba mawuyindoda ekhote ekhethe umfazi osolekayo umuzwa kuyasoleka. Verse 4. Ilona lo angabheki okwakhe. Kepha ilona lo abheke nabanye. Makubekini lo verse lisilahla man. Lizwile. Kumbe mina ngizanga ukuthi ilona lo angabheki kwakhe abheke kwabanye. Ayisilahlele incwadi ukuthi indaba ozibheka kezabanye. Lizwa kahle. Engqeke lapha nomuntu uthatha ukuthi kuthwena ngibheke indaba zami ngizibethe ngingabe le ndaba lezama ngithi ngizithathe ngizilethe ingimbonile ngimzwile kulezi suku phela kule technology vele bakuguduza kuthiwa kuguduza ukukhuphula bakuguduza baze bakuthola uthule secret yakho ipolisi ifulaya beyiveze phezulu khona phansi baze bakuvezele isithombe lenje akithi wena makuduza wena incwadi mayisithi umuntu kabheke angabheki okwakabheke lokwabanye ayithi izindaba lezi angithi ikhuluma ngomsebenzi emihle kaNkulunkulu ukwabela angithi umuntu lwana osuke ehluphekile exakekile phela ukuhlupheka sokuswela kuphela umuntu ongenankonzo engqondweni lemzimbeni okuyahlupheka kakhulu liyakwazi ukuthi kulabantu kule team uswezibuye emndindele lapha sifuna ukuxokozela uthola ukuthi sezizela abanye lapha kungasuka umuntu esiye free akhiphe ihemba hey
hayi bafika sebengu5 bonke basela phayile angithi babuya la kuyiteam yazakala ukuthi abantu be-deep kuzokuthi abafana be-deep fruit bangabuya sikhonza yozalivuma igama lakho siyabo ithi ilo la lo uqale emtheli ngenzile into ngombala incwadi ekuchazayo ukuthi teta angithi teta kwesinye isikhathi makuthiwa yenza ngathi omunye ungcono kulawo angithi ungabona umuntu especially phakathi kwabantu phela abantu baqakatheke kakhulu ubufane bakho nobuyana ngithi kumbe ubustoti kumbe isibindi esokuthi ungenza ngezwa kuthiwa omunye yathi sengithi sikhangele asuka ayinove kungakhonze kuze kusakithi ungabona lesibindi esinjalo incwadi leyani ithi yenze ngathi omunye umuntu ngcono kulawe angithi teta nxa umuntu noma engona noma ngakhuluma kubi noma equle kubi la angithi kuvungabe kavunga yabona this is why i-response iyange-approach niyakwazi ngomkhulu omunye umuntu uyathe right wrong enjalo icaba ukuthi right angithi ukuze limbonise kuhle iyagcine ikhuluma ngale laphana kuGalatiya limbuyisele ngomoya omnene bakhuphi inhliziyo yelize operate wathola la matshe phakathi lezi uthweni ngane inhliziyo yakhe kutila manje yana zilipela songikhupha khona umuntu okuthiwa wathola lelitshe phakathi yabe lingene thola ula matshe phakathi enhliziyweni la matshe esibindini la matshe amaphathini benze njani angithi ebe ngisakuchazayo ukuthi abazala bekumele ukuthi uma use-church vele ngubaba ngumama lo mntwana abantwana bona is a pity ngoba kungabi namandla ethu lokungathembeki uNkulunkulu abantwana basehlula they are very wild manje angithi kuyinhlanhla kakhulu ukuthi ubone siba labantwana base-church ungahleki ngo-86 umdala loyo omunye umfundisi wasukuma laphana wathi kuthula makubekile kuliDlovu uncane nabanye abazalwane behambe elogwelo le bamiswe church kuba abantwana wathetha isikhonzo yaze yaphela angithi ubusasimobile uthemba ngabafazana ezizinto kumele sizikhulume kuhle church ngoba ziyasibamba noma zisehle ngaleso sikhathi uba abantwana abantu abade babe ngapha khona manje ngala nje lo wana kunye msejele kunye zemhlanje kunye ngamasele yabona abantwana basehlula lokana cannot run away from that isindebele sitozele kahle ke lesigcina ungabona umntwana omzalwane ekophathe sehlula ukukhulekela angithi yikho kuthiwa igcwalisana ukuthokoza kwami ungamhleka noma umkhulume kubi noma umchumayele e-church usudisqualified uyana incwadi ethena yenza ngathi omunye umuntu ungcono kunawe uma sithi bheka nokwabanye itsho nokhwana ukuthi umuntu lo lemzweli isikawo likhulekele angithi ngenxa yokuthi most osokuvamile uNkulunkulu sivivinya ngaba abantwana aba Tatu wetoba siwa wako baba tatu wetoba siwa wako funda la amavesi yebe ngwafuna ufunda amabili amathathu fine mawubekini lo mkondo owukhona nakuKristu Jesu 6 othi enesimo sikaNkulunkulu akaze washo ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu 7 kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu 8 wathi efunyelwe njengomuntu njengesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano amen umqondo odingeka kumzalwane angithi sifuna nalo mzalwane lamandla othe ngathi so mama bathi
kanti kona indaba vele ungathiwa kuwawumama wayengake kuwamadoda lawo uJesu uthi kuthiwa kwakunendoda ehlala emathuneni iqamula amaketane angithi asayizo ukuthi umama indoda iqamula amaketane kungahlulwa so abantu amadimoni akhona khona singabona ngezinye izenzo amaketane wakho kodwa singabona ngezinye angithi kodwa ngapha komama ngapha Tuesday ukungena nini futhi umntandazo Thursday umama ufana Sabat kuseli demon then kuseli demon angithi idemon izwana umulilanda ibazana nezimanga zala inkonzo yona ngizibonile idemon eliloyayo laphuma sisemthethe ekhoneni le umdladla mina umdladla wathi this idemon eliya laphuma umama lwana laphuma mhlana khona hamba mhlana lezo basafika angikhulumi ngomagaba sibona konengi lapha ngathi siyafika emzini wakhe ngahlangana nabo George Phiri lemafethu bethola umuntu ofile odikizayo lezo safika sathi singena umdala lwana nami ngifana amafela futhi wachiya ukudla wathi asambeni siyekhuleka bathi lapha sikhamba nomuntu ogulayo kunzima wathi asambeni church namhla uprofeti uzakuthola ukuthi ujaha usathola ukuthi umoya akithi wahlabela malathi ekalweneleza malathi wachaya dimo walanda mama la bathewe buka wenzeni buka uthi umuntu buka mama la kwathi kamkhulekanga ngikhuluma ngezibanga zecheche mama la kwathi ngala khona ngomdebelo hamba ngesonto umama lwana wamthe umuntu ophilileyo ngikhuluma ngedimoni elikhuzwa likhaya kodwa leli dimoni liwa ngolesibili liwe ngolesithathu liwe hlane ayibazalana Yelana against pregnant so pregnant kahle kukhona kabe kushoda amandla akho asatha amandla akho but moya mnenge wile emkhathini is either something wrong with this mandla person or something is wrong with this demon person yabona amandla akho kumele ukuthi umuntu mayekhuza idemon hamba demon ikhambe iswida so abe ngifuna ukuchasisa incwadi yokuhlanganyela basala uthula ukuthi ekuhlanganyeleni kwethu sile mgomo lembandela menti constitution yokuhlangana uma lokhana kunye kwakhona kungekho if one sinisi ulahlile le answer makuyi 10/10 onusithi China yena ngakumake lokho kulahlile uthula ungathola ukuthi inkonzo yethu ayila sikhaba ala zelo asihlupheka abantu la bakhona abafelokazi khona la oswahlupheka omunye azafisa ukuthi ngabe uyahamba aye kwende mdala ngenxa ukuhlupheka bazana vela abandaba babeqa phezulu angithi limgcina mhlari ungcwatshe mangcwebeni alibuyele endlini yakhe ayakhalela lapha akhale bakithi icala lizomfezela ngilali alilapha kuthi kahlambulule umuntu angahlambulula phela kodwa basana Sose lifele livangela sose lifele livangela sose lifele livangela ecabanga ukuthi uba lokho esehla kuye emhlabeni afika akhulume noma afake ilizwi afika athume ingilosi sifike zone zibanjwe abuye lapha kuba abaprofeti abantu babakhanda yamatshe angithi uNkulunkulu uyacabanga ubona ukuthi hayi khona ukuthi ethi akhulume ilizwi uvumelana noMose uMose mayeselanda intaba yeHerobi so landa intaba yeHerobi engayiboni ethuthele entshonalanga kwakhe athi nhla atshothi hawu kathi kulukhala lokho uma so ngiyathuthela kobe bazala ko ngoba oje ngiyathuthela kobe bazala koje uMose achiba anti manje chiba la kuya lo mfazi wakhe lo mntanakhe afike lapha ku Aaron lo Miriam athi hayi lami sengisende family yakhe angithi kwavuka umsini wawuzathatha njani kulabo abantu vele siyabazi manje bayilokho wena Mose uphambanisi awuzasho ezimonile zona zathi wasila ngaye awuzasho
Because he was trying to solve our problem was alive means that it lami baba no anda kone lapha umuntu lapho bona bathele zobhuka kuyisho namba bethele ukukhulekisela amasango lapho bethele ukukhulekisela umsebenzi ake athuthuthu yasukuma Paul batala lokhu kunkosikazi la Paul wathi zaleni wena ngabe kuyangami ngamuntu uhlale njalo ake because yasukuma zaleni ukuthi kusuka odadewabo lomfowabo bahle baqala into yabo anti yona leya lokuthi ubhuti uyandwela yabo iqala kwamphathi laba abantu sebesilo akuzange kuphinde kube right nxa bevuka bevukela umbuso basala bethatha amacici bethathani bebumbitoni omama bengabona belabacici thathani libumbitoni bezovakela kuba ulitoli yakubumba mbijana la utshisa ubumba bona ngeni imini bathi bafike echurch bafike sekujamile umuso watshela ukuthi ngamacici naye angithi uthatha kuyachiswa labana bakuchisa lapha ukubhalwe world wide bakuchisa uyabulokhu ubumba isondo ubumba uze ube ukhulu Tena star mama ngalelo kushine izolo besisina kakhulu ngicabanga ukuthi ukwathi kulisa star nayo tshela ngakho kodwa ke ngena ngafika ngenxa umntwana nami lo uchele egazini so ngiyacela isimthandazo kanti ke angeke ngize ukuthi ngichele mina inhloko yamabandla ngala bridge ngala mntombi imali independent impenza independent impactizo ubaphathizo abantu bakuphathizo njengoba abantu behlukana so ngiyakwazi khona lapha behlukana labanye abantu asikhonze labanye ade kunjalo njengoba the right lo yana lo ukhonze labanye right lo but into ngifuna ukukhumbuza mawungakhonze lapho njalo ukuthi uthwani nesilungu ngakhumbula zanje ungakhohlwa ukuthi uzele kuphi ubani yakuzwa ukuthi umuntu okuzeleyo nguyihlo ngazalo ngomnyaka ngazalo njani uNkulunkulu mayesakhuluma amazwi ngawo Abraham akhuluma uAbraham baphambanisa Abraham baphambanisa uNkulunkulu emthanda Abraham uthi ukuhambeni uNkulunkulu wathi zwana Abraham wena ufuna ukuthi usuke ezweni lelwekibo ubusise ehlala ezweni elingani wena Abraham angithi Abraham angithi takumbala uNkulunkulu never said that uyaqala ukubhalisa uma esendleleni indlala ichinga uyekuphithi uthethe udadewabo vele usana angithi mayifika ngabe usindaba udadewabo sekhansi ukudroka sefika ngale mnikela kulabana abantu ukuthi noma bangamthatha bengumfazi bekaza ngekhaya ngenxa yokufunisa ekhaya ngithi uNkulunkulu is watching umbhekile mayebuya usara uqale wathi zwana wena Abraham ulo lesi siqhelesi siyakudlilifa lakho ungcono isiqhelikazi lesi sisiphiwe Gibhithe lesi uvuma ukuthi umntana amanzale lo mntwana ukusigama lami likhulu angithi amen angithi intombi yashela lokala kuntombazana wathi kusalibele gogo akube wena wakutombazana agari wathi mem yana
Semutambama kwathiwa wena namdala kakhulu. Umuntu osebenzayo, nothing you can say. Abraham lokho ephambanisa mistake number 3. Lokho ephambanisa uNkulunkulu. uNkulunkulu lwana umuntu lokho ephambanisa mistake number 3. Walala ngale kwakho lo mntwana kusasa. Sema umntwana lwana uSara mayese buso wakhe uthi Abraham uthi isiqedlesi lo mntwana. Chisila ngidlale bontocha. Hayi manje wathi ngithe tocha. Angithi uNkulunkulu mayese ngenela uthamba abuvuma. Kwaze kwavuswa ngoElijah ehlale kusiphe ehlale ngasela manje. Angithi okumntwana kuhlupheka. Ubaba lo yayindoda enjani esoleka. This is why ubona lapha chapter 16. Isisithi Abraham. Manje hamba phambi kwami ungasoleki. Yayisithi lapha kuhambeni kwakhe la from chapter 1 ubelokho engene phuma uNkulunkulu asola umsele endleleni engene phuma mase sithi hamba phambi kwami ungasoleki. Ibaptism ababeyenzile ebhebhale babambana laphana besenzani bekhuluma. That was not a real baptism. Yayilusi yayinyomu. Angithi this is why wathi ubaptizo lofakazelwa umoya. Uma ubaptizo uJesu sofakazelwe kuyabona izivele ezulini limoya njengomlilo. This is why ibrand uchisi ufaka umlilo lichise komeni. Angithi wafakazelwa kuthiwa wehla njengomlilo. Uyafakazelwa kuthiwa lo indodana yami ngayi limvuma kutsho. Angithi mayese solufakazelwe lo Paulo inkomo luthiwa ibengaphuma. Yeah. Angagcole bathi yebo simbulu yebo masazilo kana ngingaka ngizwa usazilo ongasazilo kahle ngeke sonke la kodwa ungijile la ngibaphathize igama enhlamba kathi khuphi ingoma zami kasichile ukukhuleka kwami kakuchile. That's the prayer lubaphathizo bazana lo vele kayi no ways. Angithi ungazuye ehlala endlini yakho yathi yeZCC uzwe iZCC yakhona uPaulo wathi liyaba mnandi ngaphi emlonyeni lenze lesiswini libali. Angithi beZCC uzwa kumnandi kuba belesiswini ngasayi uye Roma kuyale ngenxa yobaptizo lo Jehova ile nkinga manje Jehova engxenye uMnkosi Bhuma sizafuna sibona. Uthola mama. Njoba ngihambe emabandleni so angafiki kodwa isakolo engxenye sizabonana lapho manje. Andinokubonga manje Nkosi. Ngoba abantu abangicinileyo ngingathi uma kimi la ngithola nje uthakatha sengindo personal. Yakwazi ungavela ushoti kuba phakathi kwabazali phakathi kwabandla ubuthakatha lokho uthola kodwa mawulokhu uthi ngapha ngumuntu omzana ngapha ofunda into bazali sasilokhuma omnye ubaba wesikhala ngini uthi mayafundisa incwadi ithi hambani ku-16 hambani umhlaba wonke itshumayelo ivangeli uma lithola abantu abakholwayo babaphathiza libafundisa ukugcina kwabo. Lezo incwadi uthi abesesithi lina liyathatha abantu libabaphathiza. Angithi liyathatha abantu libafundisa bese libabaphathiza. Iminyaka yonke lesisengala sebugele egospelini mina ngisenza khonoko mfundo sihlale emlindelweni sifundisa abantu kuye kuseni siyabagela izinto ezibafundisele. How many months Bruce? 2 months. It's 2 months. Yeah. Ngibona ukuthi dlwe. Ukuthi no lapha sisithi wrong. Angithi incwadi ithi lingaba baphathiza. Libafundisa. Yabona? Thina siyalala senza umlindelo sibafundisa. Sivuke kuseni siyathini? Baphathiza. Singabageza kwapha kuyaphuma kuthwayo. Umuntu eliyayifundisiweyo ubaphathizo solubuye emuva. Angithi kanti bekumele ukuthi umntwana sebaphathizi umoya usufakazile kuyisuhleli bese simfundisa kuyezwakala. Yabona bantu siyaqala ukufundisa umuntu lwana omunye engakabaphathizi ezivelela lapho vela khona akulanto ayizwayo. Yabo bese baphathiziwe these days sekulule ngabaphathizwa semkhotheni yabona inkinga sesibaba sengumfundisi afundanga simfundise ngakabaphathiza simgcobe
engafundanga. Yabona inkosi? Ubaba lona umfundise enye into imdala ngakangaka. Ngabona ukuthi okay, uthi ukuthi ungaqala ukutshela abantu ukuthi usufundile. Ngoba enye into ungayenza impilo yakho yonke iphambili. But bisisibanzima ukuthi mase lingaka liqale ngokufundiswa lapha baphathizwa late ngiyalithini. Ande ukuthi mina bese ngiyi1 nguzwisana. Laba abantu sebengidinga. Uthula sekuhamba ku right kurongo kunjani. Ngiyabonga abafundisi bami, ngiyabonga bomama abathanda ichurch abangathandela. Umbangelo becelile wathi abalalayo bayengana. Kuthi ukuthi babhelela ngani. Ungabuye swetho zakusamanzi ube umuntu. Bayi into zayikhuluma bazakuza ekhaya. Umama ngifuna ukuthipa abantu. Uthi ngikhuluma la nabantu. Umuntu ongumama kala mvume ukulala zilahla. Bona laba baleleli bavusile bayithekela amuvuni. Isizathu sokuthi ukulala akona formula. There is no way ungayifundisa umuntu ukuthi ukulala so. Umuntu mase sebuthongweni. Everything can happen. Uma kungenzakala lapha thina sizokuthi. Ithi sito mama abadala afundisana omama abadala. So umuntu ongumama ngesuka nje ukuthonga. Angithi ngangona ukukhutha ukuthi ngiyala silahle vele ngiyazika. Izalukazi ngakubona fine. Sele ukuthi lapho impela libuzwe kahle. Vele kuyazi batshele ukuthi ungezufuna ungafonela phezulu kokubili. Izile ama-payment vele kulala phakathi ye-payment enganepijama lapho kakuvunyelwe church yabo sakubunyana abadala akuvunyelwe ukuthi i-payment elizigugu ukolala okwatshoma ungabona sokunzima sokukusinda ngithi uthi bona ngalo ungalala nyana uzafika sitokhe sikumendele bona uyasitshiya la yabona kona phane kulale kule problem njalo kulala kuyathelelwa thakathaka make lingama abantu abalala kuyathelelwa thakathaka abaprofiti lapha bathi bayokhuluma komfana bethi no ibandla soze sikhona ngathi nansi sedala iprofit lesithi uyawuma bathi uyabona umuntu wabantu kodwa incazelo kayithola akithi ibandla nxa ukuthi abantu sebewile lapha vele liyawuthakatha thola so ngiyaxwayisa ukuthi abantu uyasuka kubutongo baba mama njengele khona njengalapha ngiyabona ngale khona uzilalela kula muntu uyathubuka ithole lokho ezikhonya. Ngiyabonga uNkulunkulu alibusise kakhulu lingikholele nami ngehlobo sikaNkulunkulu hlale ngisechurch uthula hlale ngiyona lenkonzo kuze kufike isikhathi abafowethu engikhonze nabo abadala abaningi sebalala uthula nami bengisho ukuthi ngize ngilale lingikhambe uthula ngiyona lenkonzo kodwa vele ngiyafunga ngithi ngeke kuze kwenzeke ukuthi uphume church uthula ayo church ndimani sasebenza uthula ngiyafisa ukuthi nalinga yini ifunde ungalifunda iBhayibheli likhulume thumahla ngithi but istance sokuthi ulikhuluma ungathi wenze njalo ngalapha ngicela ukuthi kuyiza angithi uhambaleni lomoya ubutha bazithana abantu angithi njengabahlanga babuthe bona laba abantu bakhonze labanye zabantu babutha babuyele esifayini esisodwa bakhonza abazana bendawo umoya esiwudingayo egameni lenkosi uJesu.